Ngibingelele mbukelo weVumani Film lokhuluma uVumani le kwamhlabela ingane awusona madoda le phansi emanguzi kuthiwa kakhubalo nduwe egcikeni kodwa ke asikho lapho silala sikhona njengamanje kwelika banana ngibingelele baba ngokukhulu kuyithoba ngiyajabula ukukubona noma kuthatha isikhathi ukuthi ngize ngihlangane nawe size siphinde sisibe la kulesikhathi noma sihlanganile ngoba ama process abenzeka ungakuchaza nje kabanzi yini ekubeka la yini enzekile empilweni yakho. Yebo Nkosi. Nkosi indoda ihlukumezekile. Ihlukumezekile Nkosi. Idlala ubantu wesimame Nkosi. Umuntu wesimame angixhaphaza Nkosi. Wadlala ngami. Wangibophisa Nkosi. Ngahlala ejele. Nkosi ethi ngiriphe ingane ngingazi uba uzamani. Nkosi ngihlalile Nkosi ngikhathazekile Nkosi ngikhathazekile. Ngicabanga uba Nkosi ngihlalile maybe iminyaka la kubo9 ngihlele ejele. Manje umama nawe nje ngalesikhathi lesekubophisa wena bona itlo mhlawumbe ukuthi yini bekubophisela yona umama wekhaya lo sikhuluma ngayo umama wengane zakho. Manje inkabe yami ngingazi noba ubefuna imali noma uthi ngoba inhloso yakho wathi ngiriphe ingane. Kodwa wahamba lo kwabonakala ba lento axoxayo into kuyinto engekho. Kuyinto engekho. So wena bekulanda bakulanda bakuthola usemsebenzini beze bekubopha namaphoyisa. Mfowethu kwabanzima kakhulu. Ngaphuma lapha ngithatha amaphoyisa ngixhaphaza engishaye. Engishaye ekhala umuntu wesifazane ekhala umfazi ekhala izinyembezi. Ukhalela ukuthi urepile. Uthi emaphoyiseni mina ngirepile. Ekhala izinyembezi efuna ukuthenjwa amaphoyisa. Ngento engingayenzanga. Ngento engingayenzanga. Wafa ekhala bakholwa bangishaye. Angishaye ngikhula phansi. So mawuchaza bathini bona mowatshela amaphoyisa ukuthi angiyenzanga lento bathini? Abakholwa bathi ngihambe bongozo phambili. Abazange bakholwe ngashaywa. Ngashaywa kuwesifazane. Mhlambe ngabe baba ukusibeke isithombe phambilini mhlambe buke waboshwa noma bungakazi uboshwe nje. Besingazange kwasixabana sikhulumisane wayenaye. Into bethanda imali efuna imali. Phambilini bungakazi uboshwa noma buke waboshwa. Besingazi nje into besibanga nomfazi besibanga imali. Enye into ingane ke yayihighlighta ukuthi ngazothi imali bese izidla kakhulu namadoda. Bekuyinto ebeyenzeka ngithule ngoba kuyisimo ebengazi bangizani mangemxoxa umkami ngithi akayephi ngoba ngifuna ukukhulisa ingane zami. Mara ngijikela sekuyena osengijikela. Mina ngifuna ukulahla ingane zami. Uyena osengijikela. Ndoda ngakhathazeka. Ngakhathazeka ngahlukumezeka kakhulu. Kodwa ngiyangikhathaza kakhulu. Uhambe kwahamba ngithe mangezwe sekuthiwa awu usashona noma ingane zami. Ngathanda ukuphotbeka mama kwapho ngakhathazeka kakhulu. Wena ngaleso sikhathi mhlambe umkakho ngiyalibona la iside ukuthi mhlambe wayifuna imali ngabe wena wawumenzela yini izinto njengendoda? Wekufuna akushoyo ukuthi angikwenzele ngangimenzela konke akukho engangamenzeli kona. Ngiyamkhipha ngimenzela konke into ayifunayo kodwa still angazi wayesafunani wangenze njani angazi kodwa ngoba yekho into engangamenzeli yona. Ngakhathaza mangizwa ukuthi ufile la ngakhathazeka khona. Into ekuhlungu ukuthi nje wangenzakala. Ngangathanda. Kubuhlungu kakhulu nje. Into ekuhlungu nje. Kwaba kuhlungu kakhulu. Mhlambe ngeke usilandise lapha ejele kuphatheke kanjani uphatheke kahle noma uphatheke kahle? Rough. Bengiphatheke kabi kakhulu. Bengiphatheke kabi kakhulu. Angizange ngikhona ukuhlala kahle. Angizange ngikhona ukuhlala kahle. Ngikhathazeka. Mangibona umuntu wesimama ngibona umuntu wesimama ngishaya uvalo ngethuke
kuphele imizwa ngoba ngahlukumezeka kakhulu ngishayo uyabona amanxeba enginawo ungawubuka uma umuntu ubuka umuntu umuntu uyayiphila ngempilo kodwa kwangikhathaza kakhulu ukuthi adlule emhlabeni engazange anginike iqiniso lokuthi uyengihlukumeza ngoba efuna ini ngoba ngangingamali kwangekho nkinga ngangithanda uba ngazi ukuthi yini esibangayo ngoba izingane ziselekudedingu kanje ingane ziphila isihluku angikwazanga ukuzikhulisa ingane ngiva ingane zezindala ngoba ngihlalile ngiva ingane zezindala mhlawumbe ungakuphawule nje baba la kumntwana ngoba kuyena wayethunywe uma wakho ukuthi akubophise ngabe mhlawumbe uzizwa kanjani uma umbuka awufeel as if uyamzonda or ngithatha njengokuthi usewumntwana wakho angizondi ingane yami ngeke ngikwazi ukuyizonda ngoba kwakuyinto ekade eyithunywe unene ingane ngeke ngikwazi ukuyizonda awu baba hayi babukeli uyabona uma ubona umuntu omdala kanje esho kanje ngengane yakhe umzali wangempela ukhombisa ukuthi wayithanda kangakanani ingane yakhe and ibaluleke kangakanani uyabona ukuba umunye umzali bezovela iduba ayixoxe even nakwakhe uthi uma ubuya baba uthi hayi ayihambe awusayifuni uyabona ngeke ukwazi ukuxosha ingane yakho uzathi ingane uma uxosha ingane yakho uthi ayiyebi ngokubuhlungu nje uzoyithola ingane seyikhulile ungazange uyinike lolathando olufana ngingane ngabe mhlambe emsebenzini nakhona abasho ukuthi mhlambe isikhala sakho sokubekela mhla uphuma yabo because la wasebenza khona umsebenzi onegama onestatus abasho mhlambe sokubekela isikhala sakho mhla uphuma onje isikhala sakho bavele bathi hayi basivala basinikeza omunye umuntu savaleka ngoba ngahlala kakhulu ngale ejele sabuya ngibuya ngabe asesivalekile ngahlala kakhulu ngabe asesivalekile into zami nje zimayaka azibambeki ngifuna ukondla abantwana sengisaba nokuhamba ngoba uma ngihamba kumakhelwane sekubizwa izingane kubizwa izingane uma ngithi ngiyaya emsebenzini ngiyoncenga emsebenzini engangincenga khona angisebenza khona ngumuntu ongathembeki bathi hayi abakhuluma nesigebengu manje na-ke sengumuntu nje seshezikhathazekile umakhelwane angithembeki umphakathi angithembeki sekuwumuntu engazi ukuthi bangizazithini ngizathini la ngithanda khona uba isibonisane sebantu ngoba ngifuna impilo manje mhlambe khona la usebenza khona njengamanje noma awusebenzi nje ayike angikasebenzi manje mangathi umbukeli wami lawo yethu ufuna ukunikeza umsebenzi ungawuthatha ngajabula ngife awukhethile ukuthi uphi umsebenzi umsebenzi nje noba umphi ngajabula ngife makuzadla umntwana makuzadla izingane babukeli siyanithanda kakhulu la nikhona kuphi nakuphi abantu besifazane siyanithanda kakhulu please ningasibulali isiphila singamadoda madoda ningawabulala abantu besifazane bephila please konke okwenzayo ukubheka ukuthi ukwenzela ngaphambi kwasiphi isizathu uyabona and bangaka abantu abalimalayo uyabona ungakuphawule nje kabanzi ukuthi kahle kahle uphume kanjani ejele kuza kanjani ukuthi ugcine sula uhleli ngathi namhlanje inkabe yami ungibona nje ngila ngiyabonga mina ngibonga kuwe nkabe yami ngoba ungibona ngilana nje ukuba walalela ingane yami ngiyabonga kakhulu nkabe yami ngiyabonga kwanganabanye abantu ungabenzela ngalo hlobo ngenzele ngalo ngoba ngihlalile ngale angazi noma mhlawumbe ngokugcina ngifele khona nobe ngokugcina kwenzeke kanjani angazi ngibonga kakhulu kuvumane TV manje baba ngabe ungichazisele ngikuza ukhala ngokuthi ngamanxeba emhlana ekhanda kwenzeka kanjani sube bekutheni mhlawumbe ukulandise mhlawumbe umbukeli lapha bekutheni mhlawumbe
philwa nzima lapha ndoda philwa nzima lapha ndoda ngishayo omunye umuntu lapha mawufika ufika nginikeze iplate lakhe lani lokudla ngoba izizwe azifani ulambile uthatha ukudla kwakhe ufuna ukujika kwenze umuntu wesimama manje cabanga lo mpilo ucabange lo mpilo emqondweni lo mpilo so ujika ube umuntu wesimama unganayo leyo misa uhlukumezeka enye indoda babukeli ngiphelelwa amazwi Africa yonke South Africa yonke la nikhona manje baba ungakulandisa umbukeli kade uboshweleke nendawo bengikhona le Westfield angisayithandi ukuyiphila le yampilo mhlawumbe ngabe usilandise khona umuntu oseke wamcima angathuli since ngifikile sengisho ukuthi khona umuntu oke wambulala yini ngaphakathi lapha ejele zaye kwenzeke next ukuhlukumezeka nje bengihlukumezeka mina so wena ngibona la ulimele bekuphetha kanjani usona ngicina ulimele kodwa kungafi umuntu ukwala yabona ukwala nokuba ne-safety okay nabe ngenza i-safety kimi uyivikela wena lo mfazi lo wengiphazamisa ngimkhuza ulethe izimoto ezihlukahlukene ngimkhuza mngami phela ngiyakuthanda athi mangimkhuza athi hayi vele wathi angeke abangani angabe nabangani ngoba kusho abangani bami bakhuluma kakhulu kulungile ke mama wasekhaya waphela ngiyakuthanda okungcono kuba nanti imoto yami angukulande-ke emsebenzini awubunayo imoto akathandi uthanda ukwenza afike nalezi ezifikayo ufika nale manje enhlizweni nami angazi angisathembi njengendoda ngithi naye-ke mngami ukungcona ngokuhambisa emsebenzini umngami uyanginqabela ubethini bengasho mhlawumbe uzolanda ulethe ufika nezikayo ungayibona imoto ayinayo mase ufika nefika isuke idrivela noma besuke usesayidini ngiyayibona hayi naye ehlika lapha ya ucavala isicabha ehamba umuntu ungikhathaza kakhulu ngimbuza mngami buya phela endlini hayi umngami hayi afike ngesakhe isikhathi hayi uye emsebenzini umuntu uhamba edayisa hamba edayisa izingubo buya mngami uzekhaya hayi angawabuye abuye ngale nto efuthando uye yobuya ngesikhathi sakhe sithando ngesikhathi sakhe ngoba phela manje ngiyakhuluma njengendoda sanakana umina ngedwa sekunakile yena South Africa ayikho into ebuhlungu njengale mhlawumbe nje baba usilandise yini enye benokwenzeka nje mani mhlawumbe ekhaya ezumndeni ingane na umama inkinga nje abengenzela yona makuba kumndeni ubevela ahambe naqhubeka nokuthi uye etohweni lakhe ngesikhathi kusiya emndenini kube akungangijabulisi lokho umndeni uhlangene yena uyahamba emndenini nangamasonto ungcono babekuthiwa ngesonto-ke uyahlala kwazi ba emndenini ngathi mangithi ngithola isikhwama naso isikhwama sileca komnyango isikhwama sani mhlawumbe sokuphatha ubhaka noma isikhwama lesi sabantu isikhwama lesasebenza ngaso mangithi ngiyaphela lapha kusona lesikhwama sinamakhondomu awu umfazi isikhwama sanamakhondomu awu wathi umfazi hayi baba ngiwaphathele wena nasawasebenzisa sobabili
kwaba into yangethusa yangikhathaza inhliziyo yangikhathaza inhliziyo kuthiwa noma sekwenzile lokho akwenzilena umfazi sengingalejele kwaba into engahlezi ngemqondweni wayo kwaba ngemqondweni wayo kwaba into yangiphathe kabi yangihlukumeza ngisho nasenyameni into engazange ngiphathe kahle angingaphatheki kahle ngabe yonke lento baba masiyenzeka iyenzeka kanjani ulandisa umbukeli kuza kanjani bathi ingane ithini yona miza kuwena ithi kwenzakeleni ngoba phela siyakhumbula ukuthi igazi lalikhona ithe kwenzakaleni kuwena masikuxoxela nje ulandisa umbukeli mayifika ingane iyangitshela ingane ithi baba umama ongilalise ebhedeni bese wenza kanjani wangifakile lento aba ikhandlela wangidloxa ngekhandlela bese ungako etshene wahamba otshene baba omncane ukuthi ungidloxe ngekhandlela umama akulona iqiniso Nkosi yami manje umama wathembisa lengane ukuthi uzayinikeza imali le mali ingaphezulu kwale mali benginika yona lengane wayithembisa ukuthi vuma sibambe ubabakho khona saba abantu ngibuya khona ngibuye konke kokwami kushabalele ngabe ulandisa umbukeli baba ngenzeka mhlawumbe umuntu wesifazane wayefuna ukuchitha because nawe mhlawumbe khona abantu onabo ngabe wena ongakaze mhlawumbe umjolele la wawusebenza khona noma mhlawumbe ubonakale awuyena umuntu noma uyena umuntu wabantu anguyena umuntu wabantu ngumuntu wakhe Nkosi yami ngumuntu wakhe ngizidelile impilo yami ngiyinikeze kuyena yonke nginikezwa angazi bangihleli nje yena uyangicabangela manje kwenzakalani ngazo izinto zakho ngibuza ukuthi ubone imoto kwenzakalani ngayo babuya nje kudayise konke kungekho kwalutho akukwalutho mhlambe nje yini eke yadlala indima enkulu empilweni yakho ngoba bungaphakathi eze yakushintsha yakwenza lo babo uyena njengamanje ngoba ngibona zingazi inhliziyo yakho ayikho buhlungu nomoya wakho uhilekile ngaphakathi madoda lapha benginokufika abathandazi bezosithandazela kwaya lazi langena nangimenezo langena namelizo ngagcina nami sengifana nabanye abantu inhliziyo beyiqinile ingekho right njengoba befika nje besithandazela kwaya hayi inhliziyo yami yagcina seyilungile sengi-right sengiwumuntu sengifana nabanye abantu mhlawumbe ungawusilandise kabanzi umuthi inhliziyo biqinile yini enzeka mhlawumbe ungathi inhliziyo biqinile ngoba bengavuma ukukhulumisa umuntu mhlawumbe inhliziyo yakho biqinile ngoba mhlawumbe inenzondo namagqubu noma mhlawumbe bekwenzakalani beyiphoxekile inhliziyo yami beyiphoxekile nje wakani ngahlala ngiyi-1 bengiphoxekile nje ngingakhulumisi kwami ngihlala ngiyi-1 afika le ndoda hayi athandaza wathandaza ithe maqeda kuthandaza le ndoda yangibuka le mahlweni ngashaya uvalo yathi le ndoda ndoda madoda uzaphuma la ngoba hayi awenzanga lutho iqiniso loziqhamukela ngathemba lapho na uthukile ukhona wakumtshele khona wena angazange ngimtshele lutho ubona ngethuka yawuzoba ngaphandle sengimthemba kakhulu kulesimo esengikusona sengimthemba kakhulu uNkulunkulu into angijule ngayo ukuba mangiphuma la vele ngoba nami ngoqhubeka nje nokugebengu uma kanginqoma uba nami ngiyombulala nangi ngiyobulala ngiyoqeda nami ngiyoqeda nje straight okay wafika umfundisi abefundisi uthi mebeka lebeka khona engaka njengokufundisa
ngabuyisa umqondo ngagcina sengilala ngikona okunye ngakuyekela kodwa ke ngangisithathile isinqumo so nazophuma ube inkinga uba nami ngizoba isigebengu njengoba kufika umfundisi wehlika konke ulaka la kuyalonke ulaka ngaphenduka ngabona uba ngebantwini nami ube umuntu njengabanye abantu Nkosi yami kodwa South Africa yonke yazi ezinye izinto zikhathaza umoya zikhathaza inhliziyo zikhathaza umzimba inyama uqobo imagine umuntu okunakekelayo okwenza number 1 kodwa wena uyombeka le emsileni umbonga ngeplate lento engeke ngiyisho baba mhlawumbe ungathini nje kumuntu mhlawumbe nawe ke wavelelwa isimo esinje empilweni yakhe noma sithi asifana hayi kubuhlungu kakhulu njengangokuthi ngikungizwa ngithi kaba umuntu wesifazane senginoma ngempela kuphela imizwa angisathokozi sengivele ngibheka umuntu ngesabe ngibe ngihlale phansi ngibheka abantu abami ngoba kubuhlungu kakhulu ukuboshelwa into ongenasidingo nento ongahlangene nayo ongayazi uyenzile mhlawumbe ungathini usunikeza iseluleko kumuntu oke waboshwa njenganawe eboshelwa into engekho khona mhlawumbe ozoyibuka osejele lento khona mhlawumbe ozoyibuka oke waba ku same situation nje isimo esifana nesakho ungathini kuyena mhlawumbe unobuhlungu ngaphakathi mhlawumbe ufisa ukubulala umuntu njengamanje mhlawumbe sana nakuphuma ejele ufisa ukuyiphindiselela mina Nkosi ngamkhuza ngendlela ngempilo ephilwayo khona ngale hayi ngamkhuza abuyele ingqondo okwenye aswazi ingqondo ongenani mnyeke umuntu wesifazane hlala phansi phuma kuyena aphume kuwena uphume kahle kuyena as long as ungakahlukani inyama nomphefumulo awuzabheka abantu abakho South Africa siyamthanda kakhulu la nikhona kuphi nakuphi uNkulunkulu abe nani konke nikufisayo noma ngabe kuphi ningakhohlwa ukuthandaza namadimoni ayalo ukuthi ningayi phambili abanye alwa ngokuthi basebenza imali bangayiboni abanye alwa ngendlela ezahlukehlukene ukuthi ngathi uyenza into ayenzeki nezinto zenu ningayitshela abantu zingakenzeki uyabona ngoba nenhliziyo yomuntu engahleka nawe live kanti akekho lapho baba siyabonga kakhulu obaba banje badingeka eSouth Africa yonke Africa yonke badingeka ukuthi ube nenhliziyo mina inhliziyo yakho ngayifanisa nenhliziyo kaJesu ngoba akekho umuntu wesilisa nje ongavele omunye mhlawumbe engakayixolela ingane yakhe omunye mhlawumbe engavela ayibulala uyabona mhlawumbe bengavela ngasayinaki nje athi ayiphuma iphele emzinqami ebuye ejele athi ukuthi imbophise kangaka so South Africa siyabonga kakhulu siyamthanda la nako baba siyabonga kakhulu ngiyabonga nami kabe yami ngibonga kakhulu ongemukele kona ngize ngibe kulamathuba engukuwona ungilalele uma ungezwanga ngaba ngikho kulamathuba engukuwona ngibonga kakhulu ngizangani nabanye izinsizwa ungazenza le uzenze njenganami ngiyabonga kabe yami ngibonga kakhulu siyabonga baba siyabonga baba